Dobrodošli u čarobnu kuhinju. Danas pripremam puter keksiće. Za to će mi biti potrebno 210 g putera, 85 g prah šećera. To izmutim. Malo ću ovako sjediniti šećer i puter da se ne praši šećer. Puter mora biti penast i sada ću dodati jednu kašiku arome vanile. Kada sam ovako penast umutila, dodat ću 210 g brašna i 50 g gustina. Sjedinim. I kad sjedinim, ove keksići mogu da budu ove bele boje, mogu da se budu tamne, da se stavi kakao, može crvena boja, zelena. Mogu da budu šareni, ne moraju biti samo beli. Evo, penastu sam umutila. Sada sipam u dresir vrećicu. Ova prva tura će biti bela. Sad keksići mogu da budu veći, manji. Evo keksići. Prvo ovako malo u sredinu i onda je ovako. I ovako kad napunim pleh idu na pečenje. Peku se na tihoj vatri otprilike 150 stepeni, jedno 10-15 minuta. Evo, keksići su pečeni, pekli su se 15 minuta na 160 stepeni. Još ovako malo neka se prohlade. A ja ću pripremiti sljedeću turu, bit će crvenih. U ovu masu dodat ću crvenu boju i jednu kašičicu kakao praha. To ću sjediniti. Evo crvena boja. Sad kakva će biti kad se ispeče. Stavljam u dresir vrećicu i pravim kolačić. Evo crveni kolačići. U tepsiji su lepi, a kakvi će biti kad se ispeku. Idu na pečenje. Crveni kolačići pečeni. Sad još malo da se prohlade i mogu da se probaju.
Moji puter keksići su spremni za probu. Hvala što me gledate. Kom se video sviđa, ostavite mi like ili komentar, pretplatite se na kanal, besplatno je. Lepi i hrskavi. Ovi kolačići mogu se ukrasiti belom, tamnom čokoladom, mogu se spojiti sa nekim kremom. Ali lepi su i uz čaj.